Kardom, Pini Birtar Jikta, Pini Prime Time News Tan Bang Pineli Imoni Teron P. Aprang si Birtang Ton Pensi Pajir Midam de Aprang Birtang Kung Pi Arju Panikta. Nilip Constituency Lokido Alu Kunda Bon Katralong Hem Mekitro. Korkantik Constituency Lo Tenda Katalong EM Rajutiso Sankiron Pon. Larsing Tiron Ahin Pen Inchenang Suara Rapan Sanghan Tiron Pon. Birtang Kung Pi Arju Panikta Pi Putot Birtang Ton Pen Chipajir Midam Sinang. Nilip Constituency ang kangalong laban hayrong amikar pukon rong piahem mechodet. Pingi adaba por pai kebra chitim Nilip Constituency ang kangalong kido laban hayrong amikar pukon rong piahem mechodet. Bangso por hut ahem madu tawe lapen tangka suri ke pule pukok hayhoy na hoklo. Sita kopay ki mepen kenang sot alo hayhoy ki rong asar James Kathar chipaduk ajok. Pajok dun long chidlo pusi birta nang pale. News Desk Report, News 24, Karbiang Long. Kolonga High School Assamese at Chukidar Amina Turplot si Kidug Naina etu mapan Sanghan Kiron. Pirti adang pipar omplub non malom coronavirus COVID-19 akiso nang kili avur pen hiti kulat kangkir kang hapajoy ni rat ki phua ki sungalong pachiton dun si pingiwo signify kreheni arni ingchen langso khorsing teron arong amekar larsing teron kolonga Assamese High School at Chukidar lapen ari sangho Samson Hanse alang litum Assam Finance Minister Himanta Kaningje ateng pen chekroy dun si ingchen langso ha wardon phokep arat aphan sanglin phola pen phuri athe jangthu sabun aning ki me pen pajor ponlo. Education Minister Himanta Biswa Sarma Ninja Tengpen si Nilita Alang Lipan Churulo Lapen ke Karbiang Long Thomas Council ACM Turam Ronghang Alang Li Turi Pensi Nita Kamtemlo Lapen Inchilang Su Alang Lita ACM Sata Ron Pom Patitang Pom Pusitame Nilihin Inchilang Sutala Long Le Pilang Ave Pin Atum Bansi Nili Non Tong Silu ke Nilita Don't forget Bansi Rotpon Tekjolo nong si pini awar sai me muchor dulang du nilihin pen dulang pute anso sisi nilihin pen ronpon thepo pusi nili kaching honai. News Desk Report, News 24, Karbiang Long. Karbiang Long Autonomous Council EM Rajutiso pen patir piponsi Korkanthi Constituency ang kangalong sang pendang lok kinang sodason kiron pon. Dan tagat ahawar long Korkanthi Constituency ang kang Karbiang Long Autonomous Council EM Rajutiso cipatir piponsi arong humritam pensanglin kep inti sabun lapen tangka kitoy pen rong arat mapan kirap kupacir asay ding pon. Bangso asay kiding nangkok lagi pirtia dang kasitang klub kapiremimik coronavirus mati COVID-19 aburajok India det along ni inquiry isi lockdown tipite rajok rada tumki sung pen kipajok dia phan putar Korkanthi Block Mondal GS Chandrasing Intia hin pen perang kia tingno pachini dun lapen bangso asay along BTC Chairman Konggentiso den tagat Lems Chairman Gangbura Rongpi lapen Lems member atung da churap ditudun si Ingsam Jin pen pachun ponlo. এইটো বেমাৰটো সাধাৰণ বেমাৰ নহয় কাৰণ এই বেমাৰটো খুচৰা বেমাৰ যেটো আপোনালোকে জানে যেটো আমাৰ ঘৰ যেনেকুৱা চৰাই যদি পুহিলে চৰাইটো যদি এটা বেমাৰ লাগি গ'লে গোটেই চৰাইটো মৰি যায় ঠিক তেনে ধৰণৰ আমাৰ এইটো বেমাৰটো মানুহৰ ওপৰত এনেকা হৈছে সেইকাৰণে সকলো আজি আপোনালোকৰ সেইকাৰণে আমি ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দি আছো আপোনালোকে 1 মিটাৰ দূৰত থাকি পেলাই লাইন পাতি পেলাই চাউলটো ল'ব লাগে সেই বুলি কৈছো কাৰণ ইজনে সিজনৰ গাত লাগিলে এইটো ভাইৰাছ বাঢ়ি যায় গতিকে ৰাইজ বেয়া নাপাব আজি আপোনালোকৰ কাৰণে আমি যিমান পাৰো সকলো কাৰণে আপোনালোকৰ দিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছো গতিকে মই আৰু এইটো বিষয়লৈ ইমান ক'ব নাযাওঁ আজি News Desk Report, News 24, Karbiang Long. Pinya birta lapan si kang toniklo tumi thakmi Kardom.